Mina ngike ngizwe bantu bathi kuma upcoming artist ubocela ukuhlabela emicimbini, ucele nje umnikazi womcimbi ukuthi akunike ithuba lokuhlabela emcimbini wakhe ngoba awazi ukuthi kuyobe kunobani kuloyo mcimbi. Kungenzeka kungaba nomuntu omkhulu osophumelele ku-industry yomusic, kungenzeka akuthathe lo muntu ayokufaka e-studio akubhadalele. Yazi leyo nto niboyisho nibuye nganeno ngoba ubunzima bama upcoming artist anibazi. Mina nginomngani okiyo le industry uThulane siyamsupporta sinogiven la kaya khona kuyoperforma nathi siyafika sihlale simbukele aperforma makaceda simshayele izandla njengomngani wethu sisupporta italent lakhe lokuhlabela. Kodwa into eyamenzakalela eDanDonald eGlenmore emshadweni wakaSibiya namuhla isekho iyadlala la ngcondweni. Ngisayibona le film elenzeka lapha ngisalibona. Yazi uprogram director angazi ukuthi wasebenzisana nobani ukubhala iprogram yakhe. Ngiyacabanga ke ukuthi abomndeni nalabe bashada bavumelana ukuthi iprogram iright. Mina angivumelani ngendlela ababeka ngakhona iprogram. uThulane bambeke ekugcineni bathi the last item music by Thulane. So sizitshela thina ukuthi no vele kuyovala yena bese kwenzeka okunye okufana nabo catering ukuthi sekuyadliwa. Yazi yenzeka yonke into bakhuluma bomndeni bakhaba omkhwenyana bakhaba omakoti kwashaywa izandla idephu zashawa kwaba mna wabese uMC uthi ucela i-catering ingene while i-catering isaphakela sicela uThulane eze azopha umusic bantu bathi badla babe babukela musician uThulane ahlabela lapha estage. Saba nethemba sinogiven ukuthi abantu nalabe catering nabantu abeze emshadweni bazawufocasa into eyenzeke stage ba-enjoye umusic ngapha bave badla. But into eyenzeka kwaba yi-total opposite. Yazi azange kusaba ne-order umuntu ubiza be-catering lapha ematafuleni kukhona oyedwa ubiza be-catering uthi yena isalad akayitholi kunomsindo nje. uThulane wabathe uyazama uku-attract i-audience ukuthi ibuke yena abantu bangamnaki. Yilaba betafula elisemumva bakhabo makoti nabo bathi hayi kunini silindile kanti iphuzo zikuphi. Yazi bekunomsindo bekungathi manje uThulane angazi ngingamfanisa nani lapha stage waperforma 6 yengoma sagcina sisondela sinogiven sathi Thulane mfowethu ayikho lento asambe ngoba wabathe umntana abantu ushaya ingoma after ngoma wabathe uyasaka wabathe naye ingoma zakhe bekayithembile ezikudemo CD yakhe wabathi uyayishaya abantu banaka ukudla etafuleni. Lento ayikho right ukuthi ni performise ma upcoming artists sekudliwa. Uma nifuna kwahlambalaza ningakwenza lokho kodwa uma ufuna kumsiza ningayenzi lento.